eno na sofo no chi a maame na na odi kunu ko nyame adwuma na hwere o o se na ade akoso a sofo o le kunu ko etia nyame sro eniyem especially so we leader na bia be koso e bia weakness bi e wo ho ye ho e no nkire say uti wunti ne memeka de etene there be fire memeka de pantire obi se wonye kopinsa wo betimi de aye adwuma don't go there de utimi ye no life no na yesem no eti wontimi practice ya shut up when they say otene won fa bra pantire it is a wontimi practice ya then you come and preach about it. It is a who struggle with pornography memeka can't you say wonya pornography deal with your weaknesses first so no preach so one say nye ana make us enti memeka who say me aka first one who be this one who this you na afemo wa ba be kire say who person wo pornography na me ye bi na person wo ja say ni obi obetie bi eden sesa beba na mom ni say bi a wo kan no because ade no so practice ade no wo ye onyankopon he wo sa etro bi aye nkora no no omuso timi ye di om say asem we di nkora no kora na ya na confuse wo mo eti na nkora no ye rebellious because you are not practicing what you are preaching. Eti ye ma brabo papa wo suma say. With secret life. Or say your father who sees in secret will reward you publicly. Apam ti asem no. Your heavenly father who sees in secret will reward you publicly. Which means said here ohunu or suma se no or the baba bonten. Ti say ye papa. Say ye boni o e be baba bonten. Nti ye secret. Put you time the babonting. Your father who sees in secret will reward you publicly. Eya papo, eya bonio, or be reward publicly. Ntina head master yi. Why ya for say nyame me reward publicly. Then ko na so so mo no video call viral. Say reward publicly. Woman ani kum. Life no ohine yire. Mistakes wom. Sure. Dear ya and say obey mistake after mistake after mistake after mistake after mistake. And no na man ko ejimi no. But ahano wo sisi me but mama meninte. Wo sisi me mama meninte. Next time no say nyame sisi me biem. Enti mistake de yin na ye bi. But wo ye wi ano wan but obi wo wa. No aye. As a first fool is not a fool. Second fool is the pardon. But third fool. And they are now a GB for Trodo. See a baby film, young cancer margin bonny mouth. But see a baby film said by next time, and no bad guide. A big crowd, Beman or Ban, I say, or Ban or Ban, said we see by yen who kind of genie D. I fed the Korea says, I do know what you been with him. Okay, until next time, you know, and you will be buying, and no Kasaka can be the I have to watch certain actions, and I say, member commitment to be mra. At least me money your BB. Next one line no lesson, no, but next time for France or buy, you embrace. Now them, or baby your friend, auntie. I my 5, and I'm saying, only me a pill, Miss my 5. And Penino, no to say. I want a papa, na second one way. Also, one papa now toss me no. And I'm the third one. Also, one papa not toss me and sano. And I'm the fourth one. One papa not toss me. And I do toss no numen a woman ho. Hey, a numen a woman ho. And I'm said, I remember no or buy or bed dada. Miss Adam sent about one dada. On second one, so bad dada. One so third one, another name on so bad dada. Eh, what shall be boss or by him? And say, if it's a woody shoot, him say, who press a bear man the best share. Now was shown so come. And na first one na say nka wo pa adwuma bi ye na wo nya bibi to di na wo to bi ma oba no na wo say hwe be ma foforo say be ma be ha oba na o so ntimi show bi ba ensan show no so ba en we jawo en na sese woni ba ho say da bi mienu na abai ma me nko pa adwuma bi nya na me kasa me de mani beto be ma so no no abeto aduane ma dia to bi ama me ma adia en wo san ko fa me say pe foforo be san hwe mienu no fufro no so baaye no asesa me pede obehwe me asan hwe mienu no obeboa me pebe ma obeboa me ahye me ne nkwada no nkrofo mema fufro ma wo omu papa we papa na nhwe omu adwane ko yesu second one no so papa no so adwane ko okofa third one no so baaye na wo wuni me na onyem sesi ya ono so nyem ye
ono so ye ai kro ma ne mienu no papa no kwohwehwe wo mu na wo mo hwe me ntimi me hwe me mansa anhwe na miensa na ono so agya ho ɛho no so adesua nsa amasa daabi ba bia nu obetimi aboa me ne me ma me hye bere kuta me ma me nkɔpa adwuma bi nye daabi wo se pɛ ba ma foforo a obesan be hwe miensa no asa hwe no ba ma no so hu foforo a wono wo pe ba bia hye bibia gu nti no sa wo ka se wo miensa kɔ ba ka se hwe o me hye me do ayamoa Ọmọlá Samuase. Wako umprevie na wabanoma. Afa o phone na o say. Phone said they was sikita ni wan hwe the beshi wo. Na na maami ati say, "Ka for phone beto." O pe no maami na tia winti o do ma ne from game kakra. Wa so ni say akwada yi. Phone na ya wushi show. Etini ma bi so wa wote a obini ko etimi hawo because we nipa. Aha we nipa nti etimi hawo. Etimi show, especially nipa bi a wonya ne bone won like etimi shows obi ho ka wa obotire wo honam wo ya bi na what say wa kaka ho sem ya bia wan sha nti se nyankopon wa dom na sa ebre ewo mu no sa wonya ukofine yourself in that situation thrive in the midst of the gossip. Okay, thrive because na osefo no hihye ne senka wote gossip na no obemobu no e depressed no san ko achi da bi wote yen sa de no kra say obo life Sada nkwan be. And I say we do favorite food. Sada nkwan say we do favorite. Now maso kama. E se nyame no wo say. De na wo ye no say da moa mo hye da mo su no. Wan su na mo de na gie bia brew. You will cripple the hands of the enemy. Fantastic. Na mom na e de bia na enkrofo ka me wasam sa eti adwuma no kura maggai. En na me afa kura de me nsi adwuma mo obie. En ne me nkasa obia ho bia de ne ye pe wo ano de nya wo. Me ma osefo ne ma me red card e wa abrabom me ma wo mfa wano enka me na me ma wo mfa wano mia me me de makokoduro ene nyame adom be tia wutiri so. Fantastic. I will crush the head of the serpent. Eti yenya kokoduro na yemfa nkoten se ade ketua bi na yabemu obuo no ntobre me se o si wontie sompa na kaise mre bi atwem na woni baby da kaise mre bi atwem na o dresses ne etu nokre kaise mre bi atwem na wonti sanitary pad kwa wontimi nto na ntoma I say maybe a chum say we boss sauce na ya one play. Eya kai. To nyina rebese. Eya kai, ye wure fin enema dodo. Sompa FM. Eya Ghana for de ye de wure fi ade ntem. Me mfa manya me so. Wo short me mfa manya me so. Unless say you don't want more from him. Eh, etele bia wo say that trust so say ready me be Thanksgiving thinking. Ai. Me be kometi maka me nkoda brem me tsatsa nkrofo nchen na omudwin se meye media forever heartbreak bia me famu school ni adwin se me faili junior high school senior high school ne be wodi ma baba duru ha me mma me wure mfida na woni obapa christian yade me mma me wure mfinia radia ye me mma me wure mfinia yesu ayo baby ana mesha eradi wajimino me mami remfinia eradi aye apam monso madwa so mu mienko ewi akire we na senke ba akire obata fam sister adwa mienko atiafa sister adwa ba adwa na de share de obonkrata no eto so e de amamo na Ghanaian Times e da manim ha Anopay, the publisher, the new publisher. Apamunim. Ade ba ko nipa bi esese wote ase ne se obi obeba asase su bia nyamema na boafo. Obi obeba asase su bia nyamema na boafo. Wa boafo a edi kan ye wo maame ene wo papa. So mo na de wo bae. Etu mo ne wo boafo a edi kan. Etere bia na wo maame ne wo papa no wo ma ammoa wo yie. Oma ammoa wo yie because ebia ba bia wo be free ye no school kromant mi amfa wanko wanya abrabo papa bia ebia na ebro ene atete nanso nyame wonim abusua na wo be free mu bae no wonim se ne ma ankoye nti sa wo maame ne wo papa point mi ammoa wa obi make sure sa wo nyini ba no wo be hia wo bi a wo be nyira ma wo achen de wo maame ne wo papa no de wo anya mfiri wo mo ho no. Eti also say it is not good for the man to be alone. I will make him a helper comparable to him. Enya aware mu nko a. Onyame ma nipa bia boafo. Se de be ya etore bi kwa obi ana ne be kwa kwotena. Etore bi obi ana ne be kwa kwa adwuma. Adamfo bi a wo befa na mo nyina mo ba be boaboa mo ho na mo di yie. Na rehosam ne say nipa bi anyame de na ma wo se wo meboa wo no.
ye wo ade bi ye fe ne honam the flesh a wan sha wo sefo ne be fa so atete woni nipa nentam okay so wan fa nyansa anante na me de boafo na ma wo no bronsam be fa flesh wo flesh wo nipa no wo apam no wo brempo me Akosua no wo flesh so honam no amma wan sha e trendy o Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. Edino ko pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. And enye new kra. Because we must see and na bebe ya haja bebre atwagu wure mbe kra. Yeah. Asem haja bebre atwagu Ghana de Shmaima yamamu nyina ha eba Sompa 106.5 FM akra Mọ́borọ Asem ye obi asem aye di abrabo mu nkomo ene ye ba be di abrabo mu nkomo so we taxi driver tie bi we trotro driver tie bi we Ghana ni ya tie bi wo pie firi abonten ko ade a tie bi na efutuo ne bebo na nsa na me chance no munim se fiada de endpoint homeopathy clinic moment ebo ho a Dr. Kwaten bestra ye fiada bia na oba be ma ye mpomdi mu adesua efi se endpoint de ayaresa papa ene omudi adwuma ne nso dog aba etimi kwakoma na kwaba dog me mo akwaba o Akosua meje so na bibia boko de nyame adarom afi ye hia ho ana ye hia bako yes hia once yes hia once last week na 6th March no enu ntimenti ama because me apa na holiday apa me so me je ma ho me enu ni na ye ntino ene na abrewa yi puma kwema otimi aba yeah me pa na fi na endpoint Dr. Duboatin ne ho te say nyame adom doc ho ye pa na ode enkran so ama me say me famre mu nyina so ochia obi a na sene afi you know washa ase with screening no free screening na yeah fertility dia no any prostate dia no o say ye e de akwakosi busomi we awie okay nti obi a wotie bia na wonya nteki part in say screening na ye yes free screening na mo ya mama ne mema no mema no show mo prostate mu no na ma no so show ma wodie mu ni ade no pepe nti bema bia wotie mi a wo problems e wo jonso ho no se bia wo jonso ntentem wo jonso ana mu ye wo ya bema jonso no etwetwa si na jonso na eba o chim na oti yawo e wo ne bema mu obi kro ho obedwonso awie no na moja edi ne jonso no achi na eba bema wontimi ne oba nhia mu yiye bema no kakra bi na akofom nti wo ne oba na hia mu a midway na afi wo ho adwodwo wontimi enkonkosi awie ye bema wo ho sane wo ntem wo de boy ani asesi ya na wo ho esane wo ne nyina no ye kanfo endpoint homeopathic clinic ama wo se ye free scanning na ye no from now edikosi end of this month ending of March oba na obi scan na free ye scan no so de bia ye ka 4D ultrasound ehu bibia ntinye prostate nko an ye betwa ebetwa ahwe obema no droben na edem no de friend say urethra no ebetwa na ahwe odwunso twa no de friend say bladder no okay na etwa o kidneys no so aka ho okay ntinye prostate nko an na mum ye twa sa na ye amabobo so nyina aka yenye o hwe na why lab ene otu ya manefa na aya brasinia aya bra na be yes na bra be ye because say no prostate yare no kan no na na feel say obi nyini drew 60 years and san when your prostate problems but you say infection it me ka prostate na ntem as early as 16 years na be man when your prostate issue ti uba na ye hwe ye screening na se bibia bi mu a so na okọ na mum say problem bi wo ho a na afi no ne am wadro na odi atu ase e man no so omo pa awo no oba awo ne ukunu atena abro 1 year no ye classify na as infertility say nyin say ma and there's a motena for 1 year na ma 2 years e bi motena for 10 years 15 years nyin say ma da e wo say utu ho na mo na oba me kra da yala me ka say Akosua entena say entwen nru 1 year na ansa na ka say e infertility unya nware ye kra obetimi brand be ye check up no na hwe say wo ye fertile na say that wo ware a obetimi anyinsen ana say aware na nru 1 year no die enti na nyinsen no emma na afi no ye twa scan na e free na lab no watu ya kakra na ye de ahwe bibia e de ama o kama Akosua
me da say doc kwatin yechia na endpoint the doctors and nurses mu am ho nyina yechia mu nyina adwuma pa am ye de Aboagye And Apam de ene yesi ye hwe arthritis doc ene ye ntimi hwe ni next week ye be san sha kan ho na ye ka arthritis a yare ye be obi wa bia na for the first time what arthritis but onima de ko de arthritis ye de yo Akosua mama na wase biem arthritis is a very common condition meje de so obi a te say obi se ne kotodwe ye ne ya obi se na poso ege ne ya nti ye maame mpanifo no ye papa no de bia ne jonku ye ne ya ne sisi ye ne ya ne kotodwe na poso na ote yawo saa yawo ni nyina no ye ka bo me friend arthritis but de ana ema no eye ni kan se dodo na no omo kan nyina bo arthritis no ye wo mu ahodo bebre nti enyarewa ahodo a ede yawo eba nipa waposo no eno ne yakabo ma ye friend say arthritis nti obi kotodwe eye ne ya arthritis no obi sisi eye ne ya etimi ede arthritis timi de ba obi hip eye ne ya anasa ne nanso no kra no se wote yawo obi wo ha ne ankle ne nan na esi fom no na eye ne ya ne nyina no ye friend arthritis na arthritis no ya poso no ya joint na bia dompe mienu ehia no ye friend joint no ebe ni ye kotodwe enti no Nyankopon ebo nompe no ode bibia hye ho a ye friend say cartilage na sa cartilage no dwuma e di ni say ebo dompe no ho ban se ne be ya dompe baako ene de ada dompe ni nkohia se dompe mienu e ka bomu a e de yawo beba enti Nyankopon nim die mu no ode cartilage eno na sa wo wi akoko dompe a ade agregre obi na hye ho no you know ya ma me pando chicken wings e wie abosu ya o gregre ni na no eno aba be kan ye ho ya re bobodo mpe mo ya re bom enti wo say restaurant say pa na she me say anti dompe ti mi fa mu ade ko mo package ma na pa ko abonti de o de ko we ne ga ti mo package ma na de ya ya o de ko ma nkan me do anu ma we ma de no Sama pepe. Okay. Enti wo hwe dompe no ho a gregre na ehya ho na wotimi yi free ho na wakoto dompe kwabo no. Eno ye friend cartilage. Okay. Na sa cartilage na ekushin dompe no. Enti ye bo dompe no ho ban se na ebe ya dompe mienu mehia. Okay. Because mienu ni behia e wo kotodwe no ho na joint bia na e de ya wo beba. Na obi benya arthritis a na sa cartilage no ahya ase se ewe. Okay. Nti every if an wear and tear. Nti say every sana na kwan abeda ho ama dompe ne dompe hia na afa nipa no te yawo. Nti obi o wa arthritis obi an kotodwe ta ye ne ya no. Obo say sometimes or nante kra na ne kotodwe na ye dede na ekeka bom. Okay. Because cartilage na free ho. Nti ama dompe no ekeka bom na nipa no na o te yawo. Okay. Etimi esi ewo nipadua no joint ahodo bebre. Kotodwe no na ya na edikan titru hip ni jonku. Okay. So obi ho se ni jonku ye me ya sa pepe. Obi se mi kotodwe sa bi ho ne sisi na ye ne ya dompe ni mi no na esi so obi ho ne konwachi na ye ne ya obi ho ne elbow na batwe obi ho ne wrist obo se na oti pains no ni nyina ye areas arthritis no etimi esi ye wo osteoarthritis. Osteoarthritis ne de arthritis of the bone into wearing of the bone and then the cartilage na ehya ho. Eno no ya na mpempi no ta esi ewo ye maame mpanimfo ne ye papa mpanimfo no omo eso nti no bo se obi wo ha onyini eduru a certain age a na fe no dompe no na emu erewe na ote yawo na no omo fe no osteoporosis na osteoporosis nso osteoporosis say man no we che menopause all right na calcium free dompe nim nti dompe na ba be porous abe mre. All right. So the where be pen na ebu. Osteoporosis. Okay. Osteo near bone. And a porosis near porous. Oh, wow. It is a bone never be porous. And that is a quite bed them. Okay. Into name why I'm rent. To be where be nebu. But when you osteoarthritis, osteo bone. Arthritis is inflammation. Inflammation of the bone. All right. Sana ayana etie. Okay. Yeah, well, their friend is a rheumatoid arthritis. Me baby ababijina ya no what I can say na chi. Aha. Ni sisi any ade otimi kan. Sa problem here Akosua mo amotena se che no.
Okay. Me ko any kwase me yi me ho frame because consulting room yet ho. Me hu say me stream and I di no pebi. We dey hye ho kama we dey yi kra. Catholic exactly. And one e wo ho no. Okay. To say bi so ho ere dey won finfin no. I say we free completely but last one dey okay. The normal one no so na wo ho no. All right. Nti say we obi a wota tena se che bebre. Na atena se no kra wo ntena se yi. Into send Akosua watena see without support at your back. Exactly. Into you also wunya so betena straight upright sir. Wasa akunya ne ba. Okay. Na fe ne support we. Ni kwanse yesi ni kwanse wo didi dem. Sa pepepe. Esa na wo spine no na o ha no. Ana sa wotena se nso a kakra no sorry no move around. Okay. No wasa betena se. Sa wotena se over a long period of time itimi emadompe ne sha se rheumatoid arthritis ne de man ye ni kan say eno no nipadua na nkasa immune system no ana kotia nompe na nkasa. Okay. Ehu ye dompe no as foreign. Wo say ka immune system no aboa bi foreign any foreign organism na foreign object bi eba nipadua ni mu na immune system no identify no na wako atia. Na mum rheumatoid arthritis ne de ye joints no immune system no hu no say foreign. Okay. It's not or attacking or fighting against joint. Na ma joint no so every na fe wakonya bibi e friend say rheumatoid arthritis. Eno na mpempi no ya omo kana sasabro no. Nti obi wo ha ne de ne ba ahomache. Emra weda ni mo nyunyunu. Obi wo nso a nsuo sase ye say toto a na fe no na ne de no na aba na wa sase ye say orti paint. Eno so wo ho. And your word, your friend said gout, and I said gouty arthritis. Gout, the old body, the obia can say, or more monomonsa, Edwin Namono. Aye, that's what we're teaming us gout. Exactly. Pensa, and now almost our pen num. Sapa pepe. It is a nephew, Agosia. Oh, Mary and by I actually procunam. Sapa pepe, not be a busy chain. We are to trauma thoughts, you know, with the beer out. So be or yes, I'm sitting any geno. Any geno. Any geno, Agosia. So what be that? I mean, you Omu is what 1 hour in Namna. I don't need energy. You will be saying, I bid pay. Any agile. Energy mupa. Okay. But enkonko wie. Okay. My bedroom will be no kwakonya gout. Say alcohol no any some meat no ekabo mu a ma who produce lots of BB friend say uric acid. Uric acid no deposit wo joint ni mu a na fe na ma wo Philippines. Timpempi no mo gout no omo nan soa no na ya na ta safa. Okay. Any omo nsan soa no. Ti joint na e wo omo nsane omo nan no. Obo so nipa no bete yawo pa. O shampa bo akra na ayeden e de ama no. Arthritis no enye yawo nko a. Obi wo ha bo se na ne nan no na ahono na ne kotodwe no ahono sei pose. Na afi ni nsuo aba begina mu ntidodo na mo ba gese ye twe nsuo no efrim. Nsuo no ye friend synovial fluid. Ewo joint ne ho a eno na ebo joint ne ho ba. Ne mum say inflammation de ba na afi aye bibre na doso na ema yawo no ba mo. Nti ye twe nsuo no efri kotodwe ni mu a na afi ni nipa na ne ho ato no. Okay. Ne ye ka nyina ne say arthritis yi eyade a eye common. Enye mpanifo nko na enya. Kane no na ye maame nom ye papa nom ye nananom na enya. But some radio ye didie mu ene ye lifestyle ne maybe aye ye ninti no. Ama arthritis na ye common from even the ages of 18 ekono. Omunya arthritis, serious? Especially rheumatoid arthritis. Yes, omunya because again didi ye nsabro ahodo smoking any exercise ayenye. So one ye exercise ma odompe no emu ye mre, o joint no eye mre. Nti da wo be sha se wo ye exercise no bo sa na wo tipin e wo ho. Yeah, ye dwuma no e ya atena se dwuma no market women omukọ dwomu a omote ho saa police fo asoja fo mu gina ho eche a teacher fo mason fo saa nwuma ni nyina no a predispose you ama wonya saa arthritis entem the end point homeopathic clinic ye kan say ye wo ho ema obi owo saa arthritis okay it is wo ho na wo kotodwe eye wo ya osisi eye wo ya wo poso eye wo ya wo de ne ba itimi hono na wote yawo ewom obi wo hana ne de na yehye na ehyehye no bi wo hana sisimu se emu dwa no se de meko na afa ne sisimu ne nyina no ba end point a de be ne se ye be diagnose ye be twa scan na afi no ya ma medications a edro no wonnom na esa arthritis no na afi no boa wo nipadua no kra no ema nipadua no eye from obi se makono medro bi makwakono painkiller bi a esa me arthritis no nenso akoma me kidney damage me say na say ya na ye celebrate World Kidney Day. Yes.
a lot of manifestations. Nkofo ka niema bebre say ono no na painkillers ne honam ye ne ya na wa abuse painkillers ana afi akwakoja no kidney damage. A lot of niema nkofo use e de kill pain. Ne ye kan say homeopathy ndro no e safe. Homeopathy ndro no nyesa wo bedom na afi na akwakofa ohawo foforo e de abesua wo so. Na emom wonnom no kra no na esa nipadua no yare na esa sie nipadua no na onipadua no abeye from Endpoint homeopathic clinic. Ye check kwan and kan ha no benya ye was Spintex. Shell signboard. Spintex shell signboard. Baby a wo free baby a. Wo fa Spintex car. Catch a maintenance won see was shell signboard. Shell signboard e bia bidin. Yes. Shell signboard traffic light. Once on our car Google map no. Bo endpoint homeopathic clinic. Straight. And afa so tema community 22. Ko wana so endpoint homeopathic clinic ye wo ho. Kumase ye wo kronom Aboahia. Baby a wo free baby ya no frɛ number ya Dr. Duboaten number ya no bedi nkomo kama na directions bi e wo ho bia akoso ye bi mu kra wo ho o mma wo okay omo frɛ na fe ye bi kitwa bi e na eche na adwene na fe ni ama na kwankyerɛ no e wo phone so okay ana anytime bia nso obefrɛ number ni bia doc obefa o mese call no so kra na obefrɛ oba aisa Sompa no yes the number no obefrɛ oba sa pepe number no troto ho na fe se nyes enne kra na wo hia ayaresa na wo frɛ a save number no na da hia dem ebia na nye wo kra no hu nipa bi ene hia ayaresa na fe no wo frɛ na ya gene so 0244 86 70 68 0244 86 70 68 and me ankasa media no so 0274 23 43 21 0274 23 43 21 Akosua we de kakra bi ma me fentwam yenya machine bi a friend say detox machine detoxification machine I don't know, so the first time I me buy no say ye di ho nkoma so boss so buy and say machine bi a sane enframa ye ho menuane a ye di nsu a ye nom say no galamsey ensuo ye no na etene ba me nom into heavy metals lead ne mercury any arsenic ne copper ne ade bebre na wo nsuo nim obi kro ho tu nsuo wo ne fie a agye se ye de afidie besi so esone so ne ye sa heavy metals no ebia na nyene nyina na wo beyi enuane a wo to wa abonten na nsen ne ye hu se enuane no se niema wo mode fra wo ba hodo wo mode echeche niema ene niema wo mode fra enuane no akoso ya wani entimi hu na wodi akọ nipadua nim na akọ wo mogya nim sa heavy metals yi na eboa no na ebuilde na afei akosai nipadua no nti kidney conditions ahodo a ekoso no liver damage ahodo a ekoso ni nyina no efiri sa toxins yi uba na ubeye detoxification na ye de wo hye detox machine nimu a na efifire free wo na afei heat no draw out sa heavy metals ni nyina na eyi ni nyina free nipadua nim nti obi wo kra na onyare nyese yare bi na aba no so obi wo anya say bia oda ho nemom anopa obesori no bo sa no wabre onye hwe but no wabre obi wo ho kakra bi na ne tie ne ya unhu de waye na lose weight enye sa wankasa na wo kire wo yam kom unexplained weight loss obi wo ha bo say na chese concentration kra wo so onya no de ye na dwuma no onya ne nyina no toxins e wo mogya ni mu no cause sa problems yi oba na oba ba ye sa detoxification na ni nyina no na bibia afri mu omo ba no adanse ye omudi no ebuburuja Akosua nti ya kanfo detox machine no enso the amount endpoint homeopathic clinic bibia ni ho aye ntimenye condition bia no the here say obefre number no 0244 86 70 68 0244 86 70 68 Akosua nyame adoma na what you send them ba ye beto arthritis so na doc saka number ni biem doctor number na obi a wotie bia emfre endpoint sesi a yo me pacho number no 0244 86 70 68 0244 86 70 68 and 0274 23 43 21 and the nipa for 1 me ankasa 0274
234321 Dr. Kwatin yɛda ase sɛ na wobɛsra yɛ Akosua yɛme na adoma dase. na wotwe sɛ ne Yes. yɛbɛsan hyia na Ɔda endpoint aboa Ɔda yɛda Roma, me so me da ase pa. yo ɛtiefo yɛne Dr. Kevin Kwatin wɔfiri endpoint homeopathy clinic ɛna ɛtwetwe nkɔmmɔ no na wɔbiebie yɛ nipa afa arthritis ho ɛna free scanning na ɛkɔ so ɛwɔ endpoint homeopathy clinic no nti yɛnhyɛ ne nso na yɛmfa nyɛ adwuma monkɔ na momfrɛ wɔ mo sɛsi a 0244867068 0244867068 and 0274234321 yempese afi 2026 yempe yare yepempom den na me kan se otu beba besra nyame adom aberewa yipoma kwam otu memo akwa aba o Yeah, no, sister Akosua. na bibi aboko de we handsome man pa Mpacha me das. wa ware Mpacha. what we say Mpacha me o matre. oh wow nti no yire na wo ho Mpacha. why are we a responsible man pa otu na we de ye ba bedi nkomo ka memo akwa baba sompa pacho hanso ba ha te say Oh, Sompa e kama. Yeah, that's Sompa me kai first time am ba ha mo je me e fe also kama. Yeah. Mo inside anso bibia akoso ye. Yeah, that's Me chia Sompa tiefo nyina Yeah. ene taxi drivers trotro ene uber fo nyina chia obia. yenso ye dance pa if you say me the taxi driver ni ba ko a mefa ne say ye share sompa ase watie from day one otu etu otu de ebre bia so ne ye chaade a wonko ade e be frɛ wa ma wonko ade o de ye nkasa frɛ ne be kasa eno anse e be mo aba street if you say said ye nkrofo tena kan mu na wo so ka sompa ho asɛm kyerɛ wo mo no wa ma ye ni aso nti yenso ye dance pi Mpacha me so me da. otu na no wo frɛ na wo kasa bibi koso a ɛsɛ sɛ ɔmanfo ani ba so na wo yɛ taxi driver yɛ de bi kra yɛ wo ɛma de copy police station ɛyɛ deɛn a ɛdeɛn na sɛ sɛ ɛkɔ so sɛ sɛ yɛ nyina yɛ ma yɛ ni da hɔ sɛ aboɔ wo fi sɛ bible say be each other's keeper your neighbor's keeper eti wo wa ato wo no wa nka me ante a adeɛ nkyɛn ho ansɛ meso yɛ de afa me tiri ho ɛyɛ deɛn a Mini oba mpacha me das. Nyame jam. Be September num. Ya juma ya ye ya test ya juma ya. Ma ya juma ya cha krabe se 16 years ni. Mene ya juma na me fa ababa wa bi. Me fa no no de me koye rounds wa Accra Central. Ye rounds be almost be 3 hours. Nti me sa de ne ba back to New Town. E ho no oye ni so otu hojo na me bra bi pe obi na wasoma na na ye ni delivery bi amano. Nti fa number ma me mfa ma me bra na me obefrɛ asa one na ye rounds be almost 3 hours 3 hours no nti ode me number na e ma ne bra no na ne bra ne send ne rounds na me ne ye no mobile money otu ameka nti mi si ababa wa no wo Town 37 station e ma ababa wa ne koy ababa wa ne koy e chi be se 4 days e na ne bra no e frɛ me e se driver but you bet me akọ Canadian embassy akọje ade passport ho abrami ana nti me kokọje ye o ma me time e ma me koy ampa me duru ho no wan fo nipa ne number ma me frɛ no na ye call no true caller conference call no o mo nipa ni pie na o de passport no e bai ene me de be shia no New Town 37 station ti me friend say ma bedru ho na so yo wate oba beje me wo ha na the dispatch rider bi bai and o say papa ne say o meje passport bi wo me ho emra nti ampa obeje ye eno so papa ne tua me mobile money okay nti ma hu papa na nipa na nkasa o so ma me ma hu nanim ti e ko so be say 4 times na ofrɛ ma wo kɔgye ade na dia ma me ko no obi abeje nti eduru ba bi no ofrɛ me soma me ko VIP osoma me ba bi nso soma me ko Tema station osoma me different places osoma me kɔgye ade na o se ne ho mfa nti watu kwan nti oba me mfa nkoto o ma na oba obeba beje wa ma Monday etwa mo ye last week Monday na etwa mo me wa no be 8 ene me messe ne ko na me kodware ti me messe ne ko a me ba back na mbe frɛ na so otu ono kra de oni media o se driver ebo 11:30 a ko embassy bi wo airport o pay bia ho na obi de passport e be hia wo ampa ebo 11:30 na o frɛ me say driver na wo enem so
me wo kroma me ye adwuma na obi soma me ewo agogorosia fe na me de ne niam na ba bi nti ma me nyim ye me yiwi a mekwa koye wadwuma na ma ena osiyo mi niam na wie me yiwi na me wo customer ba kon so yese me fa no ewo abeka police depot to no so me fa no ena me sere ne se oh me sere wa me customer bi se me nye ade wo opa bia ho ma no nti me sere wo yenkoja me na me fa ho na me gia na me de wokọ ba bia wokosi wo mokola na makosi wo me customer no nso so nim se de metie nti ote mase na me koe yekoduru ho no mo ape kikiri chese enipa bese enan ebai omba omso driver ona man so ma na me se ai to yeso de ade ne man pe na se na sika na enem so sika ben me de osoma me wanka se menyi sika bia mso kese ye di sika bi ma no enem se mpacho wan soma me se sika ade osoma me no ene se meje ade o ba nyi sika enti no mpacho o de mame a sika sem bi de no sika afre no nti yes o de mame na pe na o de ni tiwru a me ka anim ena o mo start ye se o mu tu me ka ki ti eya ho pepre gidi ema ba akokura keka me nsa ho babati nyina ti gidi edi asem o ma se papa na ye fraud na wa fraud wo minim so ye fraud me de soma na ye soma me o ma se da monti ase ti beka no ejina ho na papa bi esifrika mobile na chese ono nso ye police ni ena obae nti sede na ye nanke ya ye entokwa because me metika anum omo so gina fom na omo na me air strike nti papa no babe ye we nti obae na obae me ena oyi na ID card na chese ye police ni ena o se me mfa me car key ni ma no ena me dum ja na me de car key ni ma no o phone ena me de ma no because minim se me nye hwe yes minim se me nye boni bia ti me de ma no pe ena o free airport police station for na omo de patrol team car e ba ya na omo de be fa me e ja me de minim se ye ko na makoka ma aza na driver ni ene kasa nya me ko di 3 days e o police station ansa ni ye ja me omo de tumu ya de me tumu me da mu be 3 days ya da mu joda to ukuoda me kra de to na de me tumu no me fa na se OTU yeah me to na de me tumu no me fa na se eye ebi ana bibi na ebesi enti Yankopon e de fa so eji mi film ya me fa na se eye se nyame yi wa fi kwan mi be se na me yansa ba kakra mpese me de ye futuo ma me nuanom drivers ne se obi afa no osmawa ba bi oni panete okay ne officer wo mu ne hu nipa ban a osmawa because we nipa no ase ye phone so ena no ma wo ya ade ma but hu ne da hu ne ba bi otie e ka se kire ne ahapra wontimi nkire no kre ma menim se so ye bubu ani sabi so ye oni patenten so ye kokko so otesen menim se de oni panete menim se de oni panete na adwuma we a mai emu ewo tasi adwuma ya ye emu how bebre emre bi ye korobo me anajo wo kwa benya ema ye de dua bo me ma no so kra ma no pae nti nyame yi mi frem nti me fa ne se ye adwuma no akwansidie ne bi eno no ba ye se me ka ema mi nuanom no drivers ni bebre na ti ase se so obi suma se delivery no de ma wo se ye ede na ode se sika na ode suma ba bi a wo suma wakọ no se wo hu ni papro no ebi a etu mi ebi akoye ekona bi na obi di ade bo mi tirimu a anko opra me se ye kuma anke yekum awo ma ko age kan ko ye kuma age kan ko nti de kakra na me pese me de ye futuo e ma menu anom dra e na enipa nso so a e pe kwan yetu no mesere o mo se o mo so no enya ahwe yie because kakra ye bisa o mo nso so na e pe kwan yetu no kra se o mo nso so kra no enim onipa ban no o mo ni papa no mpo o mo nso so nim no nti na chese o mo na tom e na me nso mo tom munyina makoto na mene so omaji enipa no waji nipa ne sika
kɛseɛ paa a ɔso anka ɔde ɔmo ɛɛkɔ ɛmsɛ Canada nti wagye ɔmo sika kɛseɛ paa wɔ mmereko a ɔmo nso so ɛnhu baabi ɔwɔ nti mɛsɛ me nuanom ɛnyinaa obi a wɔpɛ kwan atu woyɛ young boy woyɛ young man woyɛ kyɛ sɛ wo a wopɛ kwan atu biara no ɛwɔ mu sɛ travel and tour na dɔɔso nkɔfo bi number ɛwɔ afidie ntentan no so ɛsɛ ɔso ɔyɛ travel and tour nti no wode wo sika ɛkɔma no ɛti na Sompa ha sɛ yɛnyɛ travel and tour advert o nokorɛ yɛwɔ advert bi wɔ ha yɛ bi te sɛ travel mɔma ba yɛpɛ interview wonya ka sɛ travel and tour pɛmpa so da bi yɛma kwa because at the end of the day no wobɛtena yɛ platform no so na bɛka sɛ travel and tour na nkurɔfoɔ bɛgye wo di na ɔmo ba wɔ hɔ na osisi ɔmo bɛba Sompa ha ɛti yɛwɔ advert bi wɔ hɔ bi te sɛ ɛyi travel and tour aha yɛnyɛ because of saa kwan ɔmo fa so a ɔmo di nkurɔfoɔ nya nti mesrɛ Sompa chiefoɔ nyinaa mesrɛ ɔman Ghana mesrɛ taxi drivers for Uber Yango for delivery for ni nyinaa moto obiara mfa mememe die enye suadeɛ obi soma wa mu ani nkɔba bi onipa ne soma wo no hwehwɛ onipa no hu sɛ onipa ne ha sei na ɔwɔ bro no we so na ɔte ɛho ba asɛm asoma no ɔsoma wo no o miɛ kɔhwehwɛ na ebehu sɛ ne fie ni obi soma wa mu ani ɛnkɔ ho paa ɛyɛ kum a ɛna meka na nka yɛkum mɛtotwene yɛ ɛyɛ buro bi ɛna ɛsɛ yɛ buro mi prepare me a yɛ buro mi prepare me ɛnso so no ɔno na ɔyɛ ne connection ne deɛ ɔte ne baa bi apɛde baa bi afa agye ne sika ɛkɔ ɛnso so na wo na wɔyɛ driver ni no ɔde wakɔto asɛm even ɔmo kora de ɛyɛ buses kora gye nneɛma de tu kwan akɛseɛ kora no ɔmo nyinaa nyɛ asua mfanye wienya asua deɛ me kɔ abɔso kan ana meka papa bi nso so ɛka kyerɛ me sɛ ne wɔfa bi a no kita taxi saa sɛ na onipa na ade a ɔde soma no no ɛyɛ nubɔne ɔnto si yɛ kye no na ansa na ɔhu sɛ enubɔne no onipa no de soma no na onipa no deɛ wagye ne sika wayusu wagye ne sika wabɛgye awie nti ante Akosua meba ha wie a me nante seɛ kakra mede ɛbɛma driverfoɔ ne atiefoɔ no ɛno no wadwuma na woyɛ ne deɛ to be honest with you wo hia mpai bɔ paa megiri sɛ bia wo sɔre bia ade wo hyɛ nyame nsa sɛ ɛyɛ a wo tete sɛ because yɛ ka kase bɔ ha nti yɛ ka wonte yɛ sɛ taxi driver bi nkrofo bi akɔgye ne car bɔ ne tu akuno yɛ sɛ taxi driver bi nkrofo bi awɔ ne sekan yɛ sɛ driver bi no nam ha ebi wa online Uber yi ni wo ma kan nyinaa Yango mu ni ade tora bi a boat fuwe tora bi a taxi driver si enim wo mo ya say no obi nam ha ya chi taxi driver bi ya kuna to ha sansam sam no wotete a mane bo hu ana ya na ebo me hu pa ya na ebo me hu because me mani Fred no me ni adwuma titu bi a me ye ka taxi adwuma na me ye no eno ana wo da hyase wo de po wo hyase de hyase abobra eno ana maye de ahwe me yere ne me ma nyina nti eya mete se sansem we Akosua etoda bi a na eye wo se adwuma no kura jai ne pe adwuma foforo ye because enra se na me ne madam fo ba ko kasa ka chenze minya kura adwuma e mejai eno oso ade na se adwuma wa ya na me se okwan a sasim we kura no fi se me hu se obi mobile phone fraud e obi fraud obi be se 100 Ghana na 200 Ghana etimi ye makoma ya na obi agi obi sika kese se ode ne ekobroje nti eya na druba bi a ebo ehu bat nyame yasum ni nti so ya na ye de hu ahye nyame nsa na ye wrom because ye ni adwuma foforo bia ye se eba taxi drivers bambo ne ade a se obi ye taxi driver se de wo ka che be 16 years ni akire efutuo be na wo de be ma unuanom taxi driver because so wo mo ni ada me giri se wa fa kwanhia mu bebre dia efutuo na wo de be ma obi afa na wa ba adwuma ni mu foforo se de be ya nipa no de na mo be sisi yie no onkoton so hwem time ese wo chance time ese wo pon obi hia no na se wo fa no a se de nipa no ho sitie na se nipa me giri se nyansa bi wo ho etimi boa ye efutuo be na de be ma taxi driver bi a afa na wa ba business ni mu oye novice kra wonim hwe na wo hu se no obi gina no ka se obi afa me kwa anadwe se ya yesei awia obi ka se ya ma ya futuo kakra yo kakra me ka che menuanom ne se etoda bi na obi fa wa me niska ne echi bebre okay
onipa no ba bi obekere so okono ebia na ebia obekere so ebia me komalam ebia ode ebia malam total ena amawo se hase na meko okay ebia sa ada no na wo ye night uduru ho na okakere so o fa mi buru mu eko inside a me ni amesere wo onko hia menko dwane because say baby a wode wo kwhye no unnim sa na dwobre no so obi hye ho no ma o mu ko ye obone because so people ka che say bia me fan say bia malam bia filling station ha na meko nti e de na me duru afa de o say me san fa nkwase na san so ya anajo ebi sa to me kwasi da ya ye twa mu onipa no fa me o say ye ko malam police station ye kwa so no ye ko o so simi o malam total ye duru malam total no o so branch uncompleted bi achi and me say dabi menko inside o pande o ye meden ya menko o ye me bi o be me bi ya me se menko ofa ogina ye anajo be 12 to 1 o efa ejina okada eso onfa no okada fo na anko tina chese anke bi anka me de ne koya yeah anka ebi okoy dimbo nti me de mese me nuanom me ye ni sika na chi bebre okay e o mu se sika na onipa na itu a ona bi a wa charge no e sika kese ye de me ye ni sika na chi bebre udi ni duru na se ba bi o do ko na ye bunu mu na se wo ka kire ne se o nko na o so ontu a wo kakra jana man mfa sika na nko onkwa no hu hia e che sika na wo beje no yeah very important okay and na tire bia mrebi na taxi drivers bi wane wontwe yesi aba obi tuo na yesi ebi mu ho ai ese wo ye careful bia wo fa nipa na bia ono kwa na afa na so obeti na chiri ma ye tips kakra na ha wo so bia obeti na chiri batade asa e ma yetimi obi wo kra yetimi dia homa eso ne kon bia nipa na wo tie chiri no etie no sa hweyie na hweyie kakra wo de be ma taxi driver bia wo shi kakra ma kan se eno no o driver ni no ese anytime bia oma o mirror no inside mirror no ye adwuma okay inside mirror no wo inside ne ye adwuma na onipa na wafa no se wohwe nipa no kra na se unhu ni yi a utimi epe bank bia nim no watwa U10 kakra na bank ne camera se wo ho no etimi a capture o car no okay eni onipa na o te car nim no na wo de eno no ay nti bibi kra si a enya dan a kayi o mbewu bank wa ebetimi ehu se car we da se ebe fa ha okay na ebia na onipa so masi ena netim no anytime bia ye drivers there esane doso ba yenya hweyie yema yani ena ho because yama yani ana ho a enipa bedi yawo bebre ena obi tena mo nso so no kre drivers ni bebre nso so no ye patem didie okay pe kasa ye kache nipa enye papa all right let's mini anum drivers ni say taxi driver trotrom wo kasa nyede wo kasa a wo be kasa chire nipa unimo nipa hotel kan adwuma we ya me amashia nipa atitiri bebre yes amashia nipa bone fo nso bebre yeah nti unim de wafa no nti mesere mini anum say ma wo kasa ho nte nipa na wona ne be kasa no ebi kro ye nipa bone ni akasa wona ne be kasa no bo sa bone ni pram afinitim yeah ama na adwe asa na no Jerry si wo fao enam say eh na na utu enra ya enam say o so bo say ante ko say onim say me fruit taxi twice me fruit na ye otu nam say eh a wo shia no wo he u be brabeti adanse brabeti na say eh patro yi betanse na be chire mi budie me nwanwa pa aha Jerry me mo akwaba yena na bibia boko na me adu bibia boko o be ka kire me say wafa otu taxi do na me say na otu de o ko shia no wo he fa e ba ne say anwanwa se me ba ne say ija inra yesi mo machi ba adwuma ni hu se kai de ba na ye rough nti so Lamborghini ha ti me de ko shop ti me de akọ fitting shop ewie me ni mechanic na kan wi a me be gina kwa anwa faka na nyame ade obe me ye boat no na me say na ma me fa boat later na me say okay na me fa trotronko na me ama ye the taxi say twem ti me hu se taxi bi ba na me so ma me stop it ta na taxi ni so afa kakra okay we gina ya otu me gina ya me hunu po chese minim no mati otu but na okay afi me stopping am so me ko domi okay so do eco bank no a rough road ni e wo ho no na jejezi aso ni lane so wa na me ko Sompa osi o e market you apa
Sompa no say. Also, am I papa? Enti before they know me like nenimuti or what come me and me kasa into am ka chen say senior we are there one and meko nenimuti to there anti so okay we are there one and me no woko no ma un free anko e dey pepper so say nenimuti e dey pepper no nenimuti na me jama na ko na me na so reba ma fantasy anipa no oba ya mu na me bo amaka po tu po akọ nenimuti ala je se wo bebu na me pese me ni nanti nje okọ ebe me ya na so okay we dey yanko eja ye tine mu a oni me bon komo kama na obi sam so we presenter am so me nya presenter na me producer wa una aya receive course na I'm say Jerry ni oh Jerry ni I'm say na so yan wan I say o tu ni o and I say hey o kwa me show number my yard dey bi na me pe mo contact na me dey share na me hu say unkwa contact no me show kwa me hu kura po no I dey etinya me kura po na e dey wa baba aba oni me ba ya bo me nkoma beduye na ma me eduye na me ma otu skase otu jina ya oso Jerry jaisa I'm so otu adon oso me ju skase me do ba jaisa me kura sanka me ba na me Jerry fako eleja me dana in fact me taxi ni mu a ye ba be duru no no obi so stop yin so otwen otu no ni nako onim no odu ope eno se obe ejuma na eno so o si mi wa haba so na me twen ho ene otwen otu ni mama me kan say okay mama you share taxi drivers bebre yeah it be one mama me very sensitive to customer service relations pa otu share ni panasma smart keke de be ma no in fact na otu oni mi se mini okay that is the truth oni mi se mini no mo send your receiving me ni mu tie no oye ni pa so all ka say kra uza o ka say wo de afutuo kra matasi bra ka say ma woni mu nte ezo wo fo obi kra na se obesi ene na kasa no sa dwemboni bi mpo woni tiri mu a wo hwese de wusi siri ye ne se de wusi krokro na bo se na dwemboni nyina na kira no kra na enra otu mame wo han me pa okay because mame calculation e fiti kama otu na me sha pa otu na me sha pa na de ese nyakopon se eja ombo ho ban emayen ombo ho ban mayen ye de unu Yesu mogem o ka ni na ye de nu Yesu mogem onyame mma na bofo no entwa wo ho nhia da bia wo soro na wo kwa wo mfa wo nko no nsan fa wo mra wo mfa wo nko no nsan fa wo mra sa o man so hwe bia nto da bia usi kwan so ma wo nya adwuma we si wa na we yafa we si wa na we yafa we si wa na we yafa na ama wonya sika bebre e de afrim na bibia aye kamanti yeda se pass na nso besrae nso me damase na ne betwetwe nko me bra Jerry nso so ase okay yo na nsa na me mo akono unse otu a nice guy pa pacho e matra ka ma ya na oba bia tra ka ma se opeda be mo baby me de me de na fa o aja kwa tutu bo aba park me fa obi wo osu okay fa no so okonunwa ko fie na ekoye yi na fatika madam na me pia free fie ababo nten maka che ozo me payi aya anka se me da fie ka me da fie mama ozo obra na se mo de ye no mo anum se oni omo aka na nyame that's right ohwe de we oye no ho anum se mpacho fa bisika mami da bi ude sineko wan di skampo manye because onipa no o design o ya na adwen se ya de obi o betia onu so ko nan ko bo game amfa etese wo ba be sin no ene ni ngura inside me ko bo game nteka na so fa ko bo game nteka na se no so de enya no ntina tu ka no tu me ka se me be ya adwuma na jama pe kakra ko fie e de akohwe busia yes ti o ka na me so ti o tra mo ka sa me se madam me sro sifo na me ntimi ka nko nti wa pa no obi agate ne pe na ja utu ka no ano on ka ho hia o maybe nje ko me fa obi nso so sa ma ne ja ne phone wakam okay me de kokodru nwa ese me de kwa command eno nso so me duru on mo de first chat to me so se me ma o monti am be yi phone no wakam no de ama na pe no me explain ni me ho kire police no say oh sa na tie o mo ba he no o mo ankasa o mo so wiye o mo phone oh nti
na satem so na immigration ni pani bi eba hono be cars me fa phone ma na so da bi omo ne me kan se me de phone ne ba on be ma me lole fe nti omo ma me transport na me nko eno apɛ ene ma na ye nko police station me di akire ko ti me di akire ko na wo wia phone na ti me ne police ni pie a me cheche mu che na fe de omo nyina omo no mo hu ana me se mo ya sa o kina bi na be ma wa de kakra mo de pa na fa o de be ba nti ye drivers ni ye ya hwe yie no na passengers so enya yie na kakra so me sa kan se ye wo drivers ni bi nso so a e de car no e bo kro no na say e bi esisi wo danso man especially omotaye no wo ba bi a cars ne tai e load pa e bi a from e bi a my 7 or so bi a me load akọ alaji wo tena mo na e bi a obi tim wa hwɛ ho yie kakra bi wo besi form no na wo phone no usika nyina ye nyina oh nti me de kakra me kan say ye nyina no bia nya yie no driver man ni na passengers man ni na ho o furu ka bi na wo hwɛ ni ya local doors ni nyina wo bie kra nya yi a entempa na wo du ba bi nipa wa ebi won ma o me ma je so wo du ba bi nipa wa na o mo ma wonsi say yes wo tiatem kra tiatem ne si form no bia mfa bibia nkwankoye meda bibia yes ye da se pa Jerry beja otu kwan ama me ye beda otu ase ne otu taxi driver emza Sompa de mo amutie na no pa na o tie frɛ pa na nse na nkrofo age phone na bosu nti o pre a emfa etotu ye da se wa beg me jiri se kakra na wo de ama ye no ebe ya futuo ne titu e de ama taxi drivers no se obi ya kwaji ade free ha bre me fa ade ko ha make sure se nipa no wonnim no se le be ye be ma odi wana mo asisi enti otu ye da se yo ye da o chira wo so pa ye da se wo besra ye ne etiefo ye ni otu taxi driver ne obeka na swi ade eto no ma ne kopie police station no na Mọ́borọ Asem ye obi asem ye de ama wo eti numbers ye de ye adwuma no ye ma nipa kakra mrem eye 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064 and 0260 196065 hello Akosua, good afternoon. Good afternoon, me pacho. Do the do nie? Mia. Yo, say wati otu abeka na sema mintie wadwempo. Me say oko ano. Me pacho ye jana kwan. Hey, until somebody makope bia be. My time ma 32 years ago, ma bia no me ni da me le obani tin kakra. Enti me ko sino obetia me kana no kekem se na ko wepi no wo ko sino wo so wa wepu no o kekem da woni ma ko da won temi ska be just ka o sam mo me ati me who dream me wo ka sa je yiri so gum ho what is this what is happening to me enti me be da o to be o pibia mo ba ni kana no ne pa ni kana ma ne ma me na me be bi owo ya da se bibi o wi ase ampa ye nyina ye nya hwe ya da se do na de ne de aba no bi nso aba 0260196064 0260196065 hello ma'am good afternoon good afternoon me pacho minia ben machia ni I try to clarify yo aka free Especially Dansuma. Yo. Dansuma runabout. Dansuma runabout Sompa. Otu abeka na story say taxi driver dey to omo ne dey ono personally to ne copy police station. Ma me ntia wadwenkyere. Man. Then ye bra ne kana na ye ofa ye na ye be ma no ka. No pre. Ye tama to ye wan hwe. Ti na madam for this phones. Ewo Dansuma laptop. The next fire na middle question and because to phone or shut up no sure right phone about and because on the boy for 24 million ma that time no to make can se me ka so wa ni tia na mi hia sika sen se bi o ka fra ye na bi no ki adiechi si me ta shi phone ni fi ni so no so me to ma na to de anya me dia me power come so ma power come ya dia na ti de ami chen ni ura ne fra da bi o won me spend da dia mo no ale ana me dia ko man
Ma ye kasa and sebe 5 minutes rana on no ma me frame. Na me so minya phone no frame no so no kre akinde bia mi wagitum. O si wo ka mu na to frame to gitum se me power frame. Ti na me bi san so na wo dan so ma market no side wo. Ma mi ntani ya. Unu se me di phone no 24 million me de for mama no. For mama get 20 Yeti Ghana, na me se menje onfa because the my phone na me ti Ghana anka offer me tama me de phone ni ti tanpa na anka yon onfa na me dana me ti me na oni ma me pe ni don no te ka chedra no kre phone na de ba no fa o me nya e dia dan dia ka be tinya fa ya ko bia mbi ta o so usro nya minti and now the buy what they have put the phone number to the 20 now my grand amount what they get and ya say ye pay mu na me no ka say ma na me je 20 and also there's a ma me your phone sta ne nyoma me nya wo me ka ma me dia ma dia me say bebre enu le di le chia mate e de wa bedru nya me abo ho ban wa ma boni bia nto ye da se na say Obefa. Amen. Amen. Onshira wonso. Yeda sepa memfa ne waba 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, Uncle Akosua Michio. Mejo so minua be ne mehia ne. Bachanka ochini. Yo, uncle, ma yentie wo enkomo a yedi na wie yi. Enyo, ewie de uncle tunu nkomo no. Ayenu kotodo me mo use taxi pen that time no na me pu ejuma me am wo me ka kicho na ya me di ye inga kakra e bitumi the same thing me fa case di wo Accra post office ejimi di wan wa be nyan se we jan was supposed to wo pusu akoto ejane na ma send ho na bentimi charge won in and out na wo gitu if you call a check stadium pe and wo so one phone no okitano off phone say again to the phone one for one better now we shall not to yan on to yan no you do one yaji let me give me phone in more one if you give me phone more one or the food and all fair ya so ya also nippon kwano on phone your friend now on fa into the she says and again and call you to on kwanya ko to the science and call back to post office. Let me see. If you tell me don't go back to post office. What can you see? You can charge me charging and out when you just one way there. Now they make you. If you look quiet, or sue, you didn't call 37. If you do 37, and to say your phone is ringing and you something like but you just phone will come down. Don't you want it so? I know your full car. You just your full car, you get my phone will come down. Cause the phone behind you, you say, oh, Barry. It has to get me park here. Musha back seat in China, Obi, I shed seat in channel. You mean, I'm sorry, from the Shahana, it was our first so. 37 so no cocoa, so this car from the Comadin and again a minister. In the course of the Juma, and also for the Nibochoka. Never said I was so for the Nibochoka, Namsamachi. Let me get them from a kind of home you call, oh. But no quite enough. After what I'm from what I'm so memorable. If you go to the customs all day by down and okay bay. If you get any payments of by street in the story the enka wotimi peda ko bi ba ye studio ha na ye bedi ho nkoma nka ebe pepa o because your time na so memfa last 20 ye be share ye be found number na afrew na say ebrebe mu say the otu buy na nso aba why ya da sepa nyame nshiraw memfa de otwa to okra hello. Good afternoon. Me nua be ma be na machia ni. Oh, nua be ma what is written is written. Oh, yo, evangelist what is written is written. Mami ntie we. Mr. Otu Asem no de. Yes, you may sanity o. You may say na tie. Don't have a kono bi atiro telephone ma de ato football ni. Na expense be se me so se nan. Na ba ko de kamia ko tamani
ma pon na mi waja ni mi ka kra wo free bonu na mu so bi a kire phone number dia to no so free me ya so mesi me free na yo ba so madam na dia to say o me home family na me suma me be se me ba no ba for dia no ba the number ma na nka bo bompa e kana so wo hini obo be de won e me se be dia tam e pa no wala de mu akakra de so okay se be ju me mako na me koy tim ko du fi no mo no na e mai wa mi ni bi ti no ma o mu botiri na ba kun za so o ti kokko ya bisa na se na e se opi me to ani no so wo o ti o to ade ba ti a na ge ba ko se re sa no ni kuye eji se ni na de kuya na de mo no ba me abachi me se na danti ade on de ye police station nyina e to ka ta me sa so he e ba bu sin se ya so fu bi sa se okobon pa ma dunya wu na de mo no na bon se ni kuna ba ni kuro ba ka so wona ni ra ba beda se me do mo se ma se ma ni nya no tini nko na ma ko se ni e pa o di o jani yo po be bi fa na ka wa bete o ti bi na kwa o dam ya ba po na obi a kiro ene se ko bi bi to o mi bi sa se no aju ase ni se sa me se me ne jira e ko ba wa na mi so ade na o ne wona wan so o ma ni hu no na preso dia oh Messi evangelist what is written there and yet I see drivers in Kwan Oma Hunamane eti was say me aye me dey si o say omo kanya me asamoa a wo dey yemfa no e won so paper bi a unim say dipa no offering and wato afedi enkopi ase na number telephone number ne atworo me yare da dem brabe no bompa ye mami unim na akọ asem na atowo etietiefo se de Mọ́borọ Asem yobi asem no ye famu adesua no ena wie nso ye nya adesua ayede amamo nyame ya adomu a wo kina ye besan mesram adwada ye besan hia e wo Mọ́borọ Asem yobi asem no eso na bibia akoso kama ye fam Akosua goabo aju betimi afem Akosua nshira me producers Apam Dadaa ohine yire abrewatia na fensu so Jeremiah Simpson na social media ye platform no nso ye nua bema Augustine na ehwe chire kama na de etoso biemu nso afia nso bebo mechi do ma bibia eye kama Akosua tie Sompa 106.5 FM akra sorry sui na de toso no eye for God and country dwumedia Professor Kobla Abochi wo ba betoso e de amaye owie pe na afenso ye de aka nyina nso na ye de aba Jill Folson ne dia wode ebaaye o say drivers for so mo brepa o na Caribel Arthur administrator or say let's be extra vigilant or say ya asemu or also the Facebook page no and de ebaaye Professor Kobla Abochi wie ya na de hot bite kase bonaba hot bite wie ya na ye de dwumadie a ye friend the third service prophet Godfred Dakwa I friend Prophet Mango Day Abawia na sidan so ababeto Akosua tie Sompa 106.5 FM afedia Sompa no trendy o Sompa is trending and trending and trending trendy pa edino ko pa enti ya declare say Sompa is no more a new station